Captain Smart, you can't say a Gyimifuo journalist a Ghana who you first. Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sam TVGH so what frame me Adjoa searching. Ebusiafo asem mame babe can me circle. Papa your case your trust. No more kase Captain Smart. Our journalist holding juma ebo Onia TV no. Na nkofo kase we Jimmy. Na onimi da say Captain Smart we Jimmy sa. I feel pan one was a captain where Jimmy. Now maybe Uncle Kenny, I'm not make up of no car. Now Ghana, I feel one was a Captain Smart and say, Moonot, original TV is ready. Captain Smart, it is about time as when you name TV so, and second name for journalism, the Germany. Yet Ghana and a captain at Tony, no, I began this car. Or the defender for Casa there said you Casa and for Subians no at Ghana. Na denti na papa ye kasa se bio captain we Jimmy nyem na make papa no ka na se na ye tese ne mframa mu se Nigeria king bia ofi Igbo oye king wa ba kra beto asase nyantam aya na wo kasa asantefo omo eni je omo asantesem ho a na Ghana fo bia de aya tribalism no omo di asantefo atem. This can never happen in Ashanti region, never. Enkrayo Papa Iboni abata asase anye insase keto am kan how many years abe establish in the kingdom. And now you say President John Dramani Mahama, His Excellency our friend. Minimum asma na no kan. How? Like how? Nigeria fu yo mugu Ghana he o money asumi nkwadidi na wokọ kaswa kwakoye jungle a wontu mentina ho. Why jungle mu a wontu mentina ho ni na ye. Koya woman can say koyokoda fu akwaku kaswa Nigeria fu ya o mani asumi nkwadidi criminality in some ekoso kaswa ina e fire Nigeria fu ya ka say Ghana fu nka ho omo no omo na edi say adwuma no na titiku pa Nigeria fu na ba be chiro unnecessary things and ekoso e wo man mu. Nigeria need to buy a passport. Nigeria need ode yaw kodwe yaw Samu apia ofori apia ya fe de say nyako ofori na the name Nigeria ni mo akodi Ghana card na passport and omo dey say ye ndi omo kodi boni be baby a oje ne passport and say papers e kura na oye Ghana ni dey so no ye Nigeria ni be kai pa mo Ashanti region omo ka say Ghana card the bar first pa no omo say memeye no Ghana fu bebre na say o na say Ghana card no Nigeria fu be din kan omo de na ye nya ye nde e ya mpa Nigeria fu bebre Ghana omo Ghana card en penifo ye nyomo ti omo emu no omo bosa obra no papia ti mi abeye ohe wa ha no na Captain Smart minim so koye nimfa hini o so koye bonkum hini o so instrument siase Captain Smart akwakoje eye agunuko na Ghana fu bi se Captain Smart enim se se bi unim nyansa wa agimi sa amanfo akekọ ma dwen de ache na papai e ka na dwen na Ghana fu che se Captain Smart de wode be schedule pay because nani briska wode be money ritual Yensi and some of papai e ka e de e check Captain Smart. Mihu ye no na minjini se eye Captain Smart because ontimi enye sa because Captain Smart de na adwemu abi na adwemu da ho ope Ghana eye journalist a omo eka nyansasem eka de nyem fata a enipa eye a ono na okutia sa ade no nemum na minim sese wa Jimmy sa na mekohwe ya Captain Smart yaboni chief ya gazette no se oye chief na Captain Smart na minsa wo se oye chief wo Kumase brono ni bisuo na u chief ya wo sa ebo no eno so eye brono ben so na gazette na ya gazette se oye chief no eye penny ben na institution ben na e gazette de ma ho Igbo ni efri
ne kurom Nigeria abɛtena Ghana a wabɛtɔ land kɛseɛ na ɔde echichiri kuro na deɛ ɔno ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɛno na ɔyɛ na yɛ kurom temanfo mu so ɔman kenim so ɔmo adwuma bie te sɛ Captain Smart ɛnɛ saa Igbo ni abranteɛ kɔkɔɔ yi a wɔda ɛsoro hɔ yi wabɔ Captain Smart chief Captain Smart yɛka sɛbi Gyimifuo generalist ɛwɔ Ghana woyɛ first enti wei na ɛyɛ a wɔde wo ho ɛtoto ɛyɛ Kwame Sefa kan no wei na wɔde wo ho toto ɛyɛ ɔkatachie afirifa no onka ho Mr. John Dramani Mahama ya gazette no enti kwan yɛ fa so a Igbo ni baayɛ me de metie ne yɛsi 2022 na yɛ sɛ yɛ nanado time obreni pacho kasa Ibu Mahama for Nigeria for Igbo why hine ni kwa ba bi o for the free chrome ha why Captain Smart Gyimifuo kwasia wa ton nyansa aton wa adwene kwasia wona hoso omoso ye na namo ene ya papa mo ko age o man no na Igbo fo hwan no wa hine fa Gyimifuo kwasia panyine wo de ba bia sika wo bia na wa ko ton nyansa Captain Smart Gyimifuo Ibu Mahama Samdoja busia fuaro Nigeria fuaro fomo kwa wa yempe omo amla bako omo meti committee tibia wa nkwasa sem we de yensoso so o mawe why Nigeria fu ekura ni omo to okura omo ye kakra bi kura ye ho ntoye afeje omo menya omo ayi no meti omo school Ibu adai wo be se be wu ara adai Sometimes I just busia fuaro ko Captain Smart Gyimifuo de wotira wo de Gyimisa na to awunyansa ba ya de bebuo ene wo hira no buam na wo kwa body aduro me nwu bi da se body aduro etimi to no kan sika 5 million cement do se na etimi to dollar ko for me ene body aduro nam 6 million so ti ase ene body aduro me hu na apemo a na maka enu kwayim enu asenta suo na memene wo ya da no nya 5 million 6 million akotobi enso ya no to onom ene wo moji wo ho ahwa menua ena sika na dollar kofom because munya bi che ni asame je fe mechia no ni pe didi on kasa na nsa wa yesi abrati aye fe ne kala ya yesi no me on ka bi otimu ena sa wo hwe na taade nko anu a afini nyina no be sha aban no ema no kaniska 1.5 billion na taade nko a wo hwe na katua kaniska 15 billion ene di nato ni wachima agene de do na yiti ne de onompo emse minim se ware wa wodi a ye bom pae de amano bato oba de so ti ase ba ku na meme de nan wono anu wono ampam no wono no gi wese nyina menuamu aya o emu oya papa se no ampa ya ekobo ene de no kan ho a nyam betie yen akufu adu fira mamuo mu no ota kwadu anu ayi na Amerika ye gya wo mane ane e dan kaneam na nsan ya na chesa ya yi kakra na kra kanea ho nsem no eye nsem a eye wudi sem because en kanea sem no dwamama ba bia no a on de wa na dwen se sa title no de be ko wom ejadum so o de be ko wom na emra ye dadum so mu no ne ya to electricity bill mu enra 1st July month of taxation so atiase about 5 components and the atum na adan obra wo ba ya so yi tax component mienu afrim yen ye ba ye 17 for almost 4 years near fat akumeto sa covid ama